Tandrika mubani wavela wangu wa mama tega aibo gatolu makondana wami awe babo na inhlizi inlahle mini aibo ngiyamthanda we inhliziyo yami shayungu Segile mehlo wami akukhethile angilali sengifuna ukuba nawe kuphela bizifuna nawe inhliziyo yami shaye Ngibona nawe inhliziyo yami shayungwi
Sizawuqalisa bangcwele. Amen. Xa utata uCengani uthathe uMC onochukwana. Amen. Uchukwana lo MC. Qhela ukuthi xa isenza uchuku ke lo MC athi uba pha eminyango khanga ufumane khanga ubizwe imali amangeno. Ngicela into bani ungabukeli. Nalo uchuku la lo MC. Uba pha eminyango bengekho sports ubeme pha wathi 50 rand amangeno. Hayi ndiyacela ungabukeli. Hayi ndiyacela lokho si entertain. Nochuke lo MC. Ya. So ba ukhona ongene pha kulamnyango abizwa imali ndimnika ilungelo into bana azahlale phansi asibukele akhedame asijonge permission granted. Kodwa ubukhona ovukileyo kusithatha namhlanje wavuka wathatha itoothbrush wabheka ebhafini wabheka etapini wathini waxukuxa ngamandla nawo. Amen. Waphakama wakhulula bezinxibile wavasa wanxiba ngamandla nawo. Amen. Ngiqondi ba ke ngokukhona ongenoza ngakwazi ukuthi rejoice xa ku rejoicewa. Amen. 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 So ndicela nje ke ngokuzithoba okukhulu okokubana ndiyazi wena ikafika mhlambi kula ndawo yakho wawethu khame MC sacula ezangoma zasecaweni. Yazi mhlambi ikafika kula ndawo yakho ayizawufika kula ndawo yakho qha kufuneka iqale endaweni. Ayikwazi ungaqala endaweni. Saba siyiphosile basingesaqala kula ndawo yakho asaqala endaweni. Nasiqala endaweni sihambe ke ngokusiyofika kula ndawo yakho lezawubangela bane izitulo zithi sa. Sawufika ba ngoba siya celebrate up. Amen. Asikho semncwabeni, asikho se memorial service. Sisi ku celebration apha. Awu, mamhlanje Nkosi yami. Si celebration kaMngwevu nomamhlanje. Bagqibe iminyaka enje ya uzawuphinda uve ngabo wena ndiyazi nami. Amen. Kodwa bagqibe iminyaka enje ya. So bathi ke xa begqiba lamanyaka enje ya batha amanzi bawula ke celebrate sithe inkosi kuThixo. Amen. Amen. So sizawuqalisa abazalwane nifuna nje uhlabelela nje kabini kathathu asettlishe umamhlanje. Yazi kaloku umama ufuna ukuthi before ahlale phansi athi sit with bazonke into zakhe zime kahle ngokwe order yiyo. So asettlishe umamhlanje usettlisha kwakho umamhlanje siyawuvula ke ngokulomsebenzi wale celebration yanamhlanje. Amen. Amen. Sikwe zamkhulu wena zamkhulu wena sikwe zamkhulu wena sikwe zamkhulu wena sikwe zamkhulu wena sikwe zamkhulu wena
wena sikwenza mkhulu wena sikwenza mkhulu wena sikwenza mkhulu wena we glorify your name we glorify sonke simeke izinyawo cela sibonge simeke inyawo cela sibonge simeke izinyawo cela sonke sibeke izinyawo soqalisa ngokulo msebenzi sonke sibe izinyawo senge sonke ngezinyawo yes Lord 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 we need to be able to get umoya ingcwele asikwazi kwenza into bangcwele ngekho noba sesikwi celebration we have to be led by the Spirit. Without him singasenza nje into ezethu singaphuma base singasavani sithethe ingavaniyo sesiqabene because asikhange simvumela umoya ingcwele asikhokele xolo ndayazi balitheko kodwa we need to be able to touch his garment qala so that akwazi ukusikhokela kule program yonke yanamhlanje mayiphindwe kuthi leyamini wehla Yeah.
usebenze apha kukhona umuntu ondithintileyo Cengani apha kimi khona umuntu ondithintileyo kwenzekani apha kimi khona umuntu kukhona umuntu ondithintileyo Sizawuvula lo mhlangano, sizawuvula le celebration. Sizawucela uBishop Sithebe eza kusivulela ngomthandazo. Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuwe yebo kumnandi kunokuphila okuphakade. Siyabonga Nkosi Jesu, Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. siyabonga Nkosi Jesu, Siyabonga Jesu, Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala kuwe kumnandi
Yes, Lord. Glory to Jesus. If I get tired, Yes, Lord.